Sky TV irakarya abantu twakutangira mu kashesheke izoba rwa mukaga ibiro byo kwezi nibyo mushanju ibyo kwezi ku 12 umwaka wa 2024 umutebekanisa wa program y'igindi Boaz wa Mongolia omwishengero bari wa mukaga mu kasheshe ntabantu banuri nshunga nkuru mu ihanga nambo no mu kasheshaka nzenda kwitegereza NRM ayiyasi no kutuma nkora manifesto endagano iyi NRM yakoze n'abanyuganda 2020 mu kampenzi dena karuka wire manifesto ya NRM yahingwire so niyo turi nkora inshumenshi hingwire mu kwezi ukwire minister w'eshunga kwa president hona rero Mire Babaranda akagambira ihanga ubwajwekire prime minister nabanja ngo manifesto yo mu gitomo nkora twasiya bicweka chenana na ahaliga mini ngombo yo kushobora sigarayo ikikura mukaya abyo tubikiriza veni abanyiganda ntoboreka ngo ubutwaye turaganisa tukabantu cyumanyisa konka abandi baguze ngo ibyo bikozwe aha bintu igana inarimo ibi yaraganisa kwera bikoze bikinana na bena mu myaka akesha tunicweka ibi bintu biri yapapura biri omitwe y'abariyo matugambara nari biri aha ground kobuza aha ground projects no zireba services no zireba icya kabiri koko hano bara manifesto ya NRM nojubara omyaka 5 na nojubara cumulatively korogaya kumurode cyana mukaga kozo wabara cumulatively omyaka nkasha kana nari himbiri ebintu nza kubane bukoraje munonga kongo myaka 5 ubundi parameters zizi myaka 5 nzobasa kwikishani ekindi so nho turabentu here kiganiro cyito mukashishaka reka turi babagenya butwini twino mukuru amunoro barema akana hagera FDC nati njyana FDC member kanek member konkari yo mumbantu abakwenda kubunja ikigombe echa PFF the People's Front for Freedom abakucinegeza bandi twine umwami Elias Rukagumya Kampala hona rebese mu Uganda nabandi bati Amoni ariyaha nyuma Vincent Ntebekine Ambrose wabone kashari mbarara konka na corona secretariat ya NRM and nyine omukuru Kadamchungu Geoffrey until recently abariyenti my president of district ya Ntungamo unkanati akiriwa NRM akagera mu kada deployed or otherwise Amoni abantu aterinda musi abari munongo mtebekanisa wa program abakutureba n'abaturikiriza murere kurunje amazina yesigomwa na Rubarema nzaro ya Karamurana Ngoma Kabura Town Council Rwampara East Rwampara District ekani koko wakigamba I'm a senior member of the FDC cause the NEC member I'm a member of the National Delegates Conference and the National Council but of recent we are ahabembera eyo kuhendebera Gironarish Constitution yitu we are promoting another vehicle that can allow us to follow the constitution nashiba kweta PFF Nash People's Front for Freedom where our slogan will be freedom for all then all for freedom so abazira mateka ga FDC omu constitution yitu aim namba ya mshanju ni zero tolerance on corruption and tinyanyire inshobozi kurekanya ndakubuza approach because now kuma natani capacity agency abantu n'abantu hagaraka hagera b'imicumi mwaka kamata capacity ndijo you see hariho political parties zineme bizunka 2 ubiro wingi ari excitement ugiye ryo gamba twatandika twagaruka icya kabiri no bara magnitude na no kumanya kuteganisa political parties no then constitutional hiccup the constitution we bine binja to the political parties nyingi no kurebera abanywani bitu because all political parties on constitution yabo harimo cessation of membership umuntu kwa kuragaba member yes
bona nibakwereka ngo umuntu yayisimba independent ceases to be a member unanimously, but it is never implemented. konkati Bowazi nozo mukaruru kazo bakikakubuti bakanyuba ukisimba independent ora mtayi wanje nijo yijaja tubona na bitu Na President Museveni akwata independent woman member of parliament amuchwa vice president. nkasta wachimanya nona koma So amani ekibuzo kiri ngu kumukutana k'ekigombe kisi FDC eza. yeah, as per the constitution article ya 36 negamba dissolution Ekigombe okukikorgaho promoters BFDC babiri baritu so abenshi mutaragira umukoti mukahakanisa ibikorwa bya engineer Muriata na Mafari hati wanshobora ngo uruhu rwa muhate ruheka oturukahekanya kwegendera system za captured so hati nzo mukoti buretse nzo mukoti yakada muchungu zoresere sente under corrupt means nye justice ekyo ni kimwe ko teri guarantee ngo buretse za mukoti ya General Museveni kandi mujya mu ya SSC mu kigombe kongana muzo mukachiko ko bururu akuchairman wa katorinwe President Museveni ngo akachiko kabahandike mu political party muri Museveni yatakubenda takubachwa mu bakabachwa na mwika. You see there are two no you see there are two different things. Kandi electoral commission is more political in my view than the court. No, you see there are two things. Kurugate kwaro biruta kuchimanya chimanya. Omu dictatorial regimes hariho powers oba kusiga buchebuche buriho convincing abantu ngo ekiri kote democratic. Then two no kutabona akaruru na electoral commission okuzayo tukuzayo kugira ngo tumanya ngo byabakama owasirapingira omushangwari besije 2025 munaza kurangirira besije yasinga akaruru kureka ekitwaro mu karuru na ekitwaro mu kachiko nkakwezisha no kugira ngo niyo nka space yigwire yo kugira ngo noza kukabakada muchunguzo gambe nabo aza nabo bakwirisi because turiyo mu direction yashe ora turiyo mu direction yashema ayi basingire kwateje eje ya Virginia na Elion ekeri chibuta mu mbakada muchunguzo arya we bare muno amoni mugambana mind itara average akarurum mu Uganda man mu karondo mbantu tingu jamwe ni ngeza no konkari ho yanjye okangira ngo kumara muri kutaho PFF FDC ni yorgo kandi FDC mu byango abakuje bemera nabakora General Museveni wabaye mesenga kandi system zajya mu capture no byango ni utingu teka ngo yuno zana no Boaz there are two things there are two things FDC one to prove out General Museveni warakugenda listen kukweli iyi mafabe na Muriata numujya mu yagire sende nawe numwenda mutopate nijo deni mushenyeri mulechere hati Museveni the freedoms the freedoms and the rights ziriyo mitima y'abantu nangwa n'ibiragiro they are not necessarily on written documentations you both no kumanyiti ninza sky abokunda muri mushahina nkore kiri no mutima no mishagamano muko kumanyiti hati muteke chai karenza sky izeri bose kujemano basara byo tata muri monagure ko ando kuzikuza tizikutebwa yo koti tizikutebwa yo kiragiro kandi tizikiyo yo koti kandi tizikiyo yo kiragiro so listen wambuza question kamje Maria so echo kugira ngo yagirekaho actually will be one way to prove out ayizagire kuregwe amine rugeo ngo kudi solution nego jigamba ninga jigumye nebo tukugambire ngo akagitwa so yeah resolved it's a win-win situation actually that's the law but amoni haro kumfanya n'abantu kwetegereza
so abonye mutarategereza akabo delegates conference mukamobilizinga abantu delegates banyu mukabashobora ngo mafabe na muri ati cyo kizu mukabiha mu democratic kandi mujyango yuwaye forum for democratic change tukabeta no hati kinareba ni wono asakwa utakufollowinga events z'amahuriro tuketa delegates tuketa delegates. It was around 19th September 2023 something. Parallel delegates conference. No, not a parallel. Tukasema kwa mshanju tuitirza ngo twete national council. Listen, twaita national council. Yazana jana nkumbi. Ebyabiri okabihura kano bimanyi. Twaita delegates conference because delegates conference na national council nze twa chairman w'ekibina. And in this case court have pronounced itself twice actually ari bakutabaza. Jamaru wante na team ura Jamaru wante na team bakutabaza ngo basabirwa nakore mirimo yo bwa chairman atari chairman and court has pronounced itself twice yekugira ngo no ebiba kureta tibiri musha the substantive chairman no wasabirwa now amon mwine president Museveni mureba nka political problem mwine muri yate na mafabi na political problem mwine cyagoranye na nuko no opponent mwine no convincing abanyuganda ombwiro bwasigarayo chances zanyuzarayo but who tells you ngo bire n'uburingo actually the biggest problem we have we just convince ourselves twebihamo no kubaro because anything can happen even today. Because naba bokora baza Sudani babeni za Sudani babeni ari bakabarwa mu karubine 94%. Akakarugamiye amaresane amazing kamugaga bozo bamwirisa. Nabone ntekateka ya bero rhetoric era either way. Yes. Chabe chukubuza nimbaza kubuza ngo nishahindijwe niho yutishiro ntugamba yico. Cyo ni njuma cyo no muramwe muhango. Hebare tunakansa programu mbowazi. Na panelist bimwe programu abo kutureba. Nimbaramusya kandi nimba tabarusya imukora bambiona. Mbendeza kumanureba Sky TV na mnonga programu ishenjero ayitu kusoronyeshonga nyinshi za NRM na mwa government na Africa East Africa integration yetu n'ibindi so yabari kuri tumaramu abantu bakamanya NRM yabi batirira karuru omu stringent time ngwirugumire bwa covid opani tuturukora manifestation ukaburi ubwire bwa corona abantu bakuteka mu bicabaso butabasa kuba expectation zitu nkenaremo obundi kabwembere yabiruho misiyone jumaribwe konka nisima hanga kushanga ngo cyo kikaragaho enaremo yaga karayini yukorera abantu na mnonga ibintu itwabire turaganye nabo kada abantu baterena musi ayibare mnonga modereta witu mulungi nenda kutangira abaringo tureba bona kandi ntangire n'abatahi banje mwana wanje Vincent Timbereke barema akimwe sabuzire mnonga buri yomwe na complaininga tazaharunira zahari okay nenda kutangira mwana wanje barema no twine ideologies tarukushana but we are colleagues and friends okay takaba yakumvise ngo bya nashobora ngo ari nore byashoboka bajyamwe kwanza mukayina twisho batishoboro ati nicyo kibina cyo ngecyo nahurira kugira ngo ngabo zaziri ikintu bihemu n'abagurusi so konka akantu kaje kunkubasa commentinga nani n'abandi bias to bundi akonganya kunkubasa commentinga ari ibintu byo tegeki kukira mnonga ibikora no briefcase shangane zabizika kumbakare hati ibintu bishaka bashaka baraku kaba kuterekera umuzumu kintu rubya kwa cyafirika bagumana baterekera because
umunyegana n'abasaba kujya abana bakora giteni bakoza kuyakaruka ikigendera cyangwa tujya ngo sinjya karuka no kugira ngo kwara ya creating aho kibina kise akazigira ngo bane PPF bane what ni kiguma cyatunga donations abo bacyaba bari mu kowa buri bantu benjoyinga kukira ni burya hari baro no akutwara rwasa rubarema n'abasaba kugira iki ho PPF ekikukira cyo guri mu secretariat ya NRM because bono bake kandi nabo kubabona bake bagana nonyetegereza otherwise kugira ngo bigire ibintu cyo kugira ngo cyara tureka manifesto Cristiano gamba PPF atari kibintu ngo rero babahereza karuru ngo bebe yihangiye yes abara munonga amana nari nakubuzanye na mwaka jyo ekirungi kadamchungu zeriza ebyagamba nebiteekateko betune PPF tune PFF thank you so wabira ebyagamba yatakujya ki yatabe ebyabitarahamuramu director wa kabateri ni annasari school sabazire kubine myanya umudekea baby class middle hamwe na top class admissions zo kubanza ziriho ku rugero mwenda kabiri kuna bishatu ibyo kwezi ku 12 nabareberage abana kandi school fees zibasikira buri yomwe bashangwa rugazi kandi basa kubatera nasumu ya 0 mushanju 2 nkagana mwenda 9 2 5 na 0 mushanju 00 3 mwenda 8 3 mukaga kandi twinaba ekaya kuri Saint Hotel aba ekaya kuri Saint Hotel bashangwa kamukuzi umutabone gyambara nabo cyozayo ahabwa accommodation wando buraro ahabwa garden zone n'imikoro yo korayo wibyo kwenda birungi bino buyonjo bine customer care kandi cyumu cyawo cyinga breakfast lunch na supper nibamba kweza ekaya kuri Saint Hotel no buri mukambo bakutebera no mission hano wa Sky TV twaza kuhumura mukache then tugaruke tuengere n'inshonga yitu enkuru Sky TV irakari abantu Ishamero rya Kabateri Nekindagateni riri kushangwa omurugazi Mbarara City niriye yongera kwenjenjeta riri omwanya mulungi kandi gutebekine bine ebyombeko ebya class na dormitories ebyomurembe oyijiche ngo ndishomero lyonka erine swimming pool kandi niritendeka abeji omukuswiminga nibatwara abana omundamburo okugira ngo bakore bashongokere ahari Kabateri Nekindagateni school nitwakira abana okuruga omudekea baby class mpaka aha top class Leto mwana wawe atunje obwegese bw'omurembe aha kasente kace okumanya ebiri kukiraho tera note mushanju 2 nkagana mwenda 92 25 ninga note mushanju note 53 42 Kabateri Nekindagateni school ishomero ryitu ry'omurembe Omoreko aba Uganda Manufacturers Association UMA bakuretera omoreko rubatasya nohiri Christmas bonanza manya shopping yone ya nohiri turajikora omoreko omuchayi kacheka ebiri 17 kusye birabiri na bishatu byo ku 12 aha beye shazirweho okutahamu shiringe 12 zonka otaferwa sakasi bouncing castle zabana okusingura zabishi abeshongoza babani naba DJ bakabi tere choma mpaka ukashesha face painting n'ibindi nyamwinji imwe b'amakorero abashubuzi ab'amahotel abebara abahinji abemyoga abamucomo abebye mukono ababurengerwa izoba n'imyanya gihingururize numweto kwija kwehandikisa umwore kogu mukabasa kwikana na bakastoma banyu mukayore mpiha iwe rukwendo mwanya go kugurizaho tera note mushaje note 3 5 2 4 Omagara geseji arhembere eri kutuhindura tukabeche chituri embereji eri kuhindura mazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo nitwantoronde kinte cyo mutana habindi namunonge kinte kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ryo mutano gakoziro mbirungo ebruke hezo mbiri gukagara kabusya gukagira mani wena kwasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe Wonders, always wonderful.
sekukureki Fresco Supermarket yagaruka yakikora iwe uri kwenda friji TV za kuka entebe ebitanda ebyokugaramaho ukarota urubaraya za waini eza burikika decoration ya Christmas ebyokunywa ebyokukoresibwa omukuteka ebyokuzanisa by'abana bato enkito emyenda n'ebindi nyamwingi ijo bitunje mu Fresco Supermarket ahakabeyi karungi bashazire emihendo mu biro bikurebi kandi n'eshaha zo kukinga buri izuba zongezibweho mpaka shaha mukagaze kiro bakire ahari Buremba Road opposite Mbaguta Street oju kima baryo muri Mbara nibabasa kuretera buri horhona teresi mwezi kwenda kumanya birukukiraho note mushanju note 2 9 9 3 Fresco Supermarket, serving with passion. Sky TV irakari abantu. dakika habara 24 twakarisha 5 kandi tikiro mushaye kubanza program y'itishengero abakuru bari aha twagitwaho council omwami Moses Mwagaba intwiga kashari kada mucyumuza mu tentu ya Africa wena yitowa NRM na veramisha wena wagaba najamo na NRM na veramisha kongene rero mtumama ni kada mucyumuza yari aha kandi bondo center yaha amena omunya PFF omukuru amonor barimo ndebawaz omumuri and noga bategura program twakweza seconds ikumzonga baramusya abantu tubone kutandika inshunga ya tureta nimba tangirira abantu mwena bakunda Sky TV na program iyi ubukererezi nubwo abutosha ngo hata nandi hihi hata nacherewa nachererezwa akona ikariya motoka yatumirwa tukutuku bazumu tinye natomera watomera nondejo rero polisi yerukire tara ryangere baki tutuzo mujambwe nanza kukaho on time not in time nanza kukaho on time konka mwabare no kunyakira otherwise nkandaganise ngo nama nacherwa ntoreyo konka mbwene hati wabona excuse fantastic so n'abashemerwa abanyaro banje nabo movement ogwo no one the submission has reminded me when we were in a secondary school senior 1 kati unomsigaza kucherererwa munongo biology so teacher biology yargoya mwetareta back so but na medicine za kumwetareta mo stigma but not let the chokfa but ndete cyo kuchererero nicyo kufanya uti nkitino bana byo my school kuna kirero bagira abana bajyangu nishana na teacher wagura karicha izina yo kamweta nkusi ngunishankusi ngutata wanzire ngunkusi no wanzire hatu bagwana banyeta mutabano wankusi hati bwanyuma nkusi yafa twatwaye komisini ya 3 nkusi yafa hatu batandika kujya ngo ninye nagira mbigire byankusi hatu batandika kunyeta tabaru umugenzi ijo bataro hatu bakoma ubwanyuma cyo cyaba kiringwa batandika kunyeta umugenzi ese umugenzi kusi so iyo mugenzi gatandika kare ko kancero tiputina bitikuti Vincent Kagame so prime minister honorable Nabanja atuma Mire Babara na minister w'inshingano za president ngo atugambire itwasiya no kutuma ukora manifesto Mire Babara ndatu reporting manifesto twagisiya bicika na binarigana na weekend honorable Janet Benatereza progress report education ha manifesto in fact yakora na commitments harimo kulisa abana kandi na 2025 2026 mapadres bakazuba yagamba
icyo kwiyaho fees mu mashomero bagira ngo icyongereza ko zo meetings zone z'ibiyaro bya Uganda so that the bottom up. But those are promises now. Konka ibyakozwe. So Max Kinana ni ntarigana John distinction 1 John first grade. Babaranda reporter bena ha ayihangari. Ya muto kaza program. Echuwa buza ningasi an oversight ya manifesto it as far as the 2021 to 2026 shirika chana na manova kugamba ubu ina iba kwa bareba NRM kubeti ingaro kandi n'iki kubikozesha tugaza program one oreba NRM yitambura principles, 4 principles. The current one is doing Pan-Africanism, being patriotic, socio-economic transformation, then democracy. One oreba Ensra, President Haji Tiramuno. Area point ya socio-economic transformation. Okuhimisa abantu ambientas. Rogo mulingo rogo gumwe omu manifesto ngo yayanzuye na project ya PDM. Bongera abantu sente bakaza kugira intasi ya maka as our principal. PDM manifesto. Na ujant studium umbrella ya socio-economic transformation. Nebinje kuza kwizira munango nawo kushanga cyo kurera na president yataye umuntu akashanga ko suggestions za PDM hamunjero hentasi nga capital icyo tikiri umukora nke local government mwahinguza budget muza kushobora miliyoni 30 nga local revenue mwaba muri yaho mukashanga musente zarenga mugaruko mukanso mukora supplementary budget nawe hati mugumwashuriza manifesto atari PDM ati mugireta mugireta ngamita kugira ngo nayo manifesto ejo na socio-economic transformation so manifesto y'imutana sa na values zani nibitambura hamwe mwambo wazi within that socio-economic transformation one oreba percentage y'abanyarwanda rating ya poverty visa enyuma nangone bishanje tugiremo visa beshaheje nuro muntu nakwira ubuzuruza tunywe government yakwatiriho yamba miliyoni emwe nakora mu binji iki bitari wenyine bakareka cye ikiri mu manifesto president akaraganisa ngo najagumiza mu kurwara soboro so umuringo gwarabo rwanse ubarire PDM ubarire mu zindi interventions cyona aim no kureba ngo habaho kurwansa Max no kuranga ubwo rwakeye now koko za hashonga ya amane bakusheka ko yesa patriotism ya principles ngozi nyoka guide yenda remiku general president akizayibura office ya patriotic under the president's office n'umuyobozi we Madina ari mu stations kugira ngo abana babegese because Uganda first oba your position oba no hakanisa batokuhakanisa Uganda first you have to have your country by force now is over here it's not here in Uganda so you have to have your country by force kikagira immigration nibasha kurigire abantu kuzira kutuza cyo cyo kugamba Uganda question kuzazura ni question y'urukundo ono bashaka kuza Tanzania the same it is migration is now process world so pan-africanism aje araza patriotism ni kugamba ko bibiro office ejo uno muringo bwo kwireba ngo hargaho team rero kuza kushomesa abantu Uganda niki egitime rebembirwe kamisha na rero neseko na team ndize za hansa under president's office
ategereje uje promote akora ngo abantu Kwa ureba as we talk now ntine amenyeto nyinshi ekuriro mu area ya NRM ubundi abo batakarebere history ya government inyuma mwe n'abana baturu musinje bakuriro musinje gwe NRM tine kibakumanya history de basite bashoma mbitabo akaba bidamina karonki na ko kuba umwana umwegise Uganda apart from these politics and so on Uganda yumva igenda muki abo kubana wabona guzamate no ngeri cyuri you will need Uganda no kwetinga umenya Uganda for the market bano je mutamba abantu yanga barakunze of course abanye ni imfa max of course ko kubana ureba na training zezi kutamba how do you score abo kubana ngijwe for example nka isenti last week ukareba abana ba passing hano ya patriotism clubs from different universities and universities hizo kana handi chankwanzi tutwara abana bogunjura kurango bamanye Uganda niki so jato mayisanga umwana akakwiza kumenya Uganda then characters even changes even the mindset is changing abana manyati I have to love my country na n'umutima gwanje ubona because ndi hangari yanjye tu kigaraka cyumuhereza focus yo gukora rihangari okusavinga na n'umutima gwumwe nora abantu wabari bakomura for example utakumanya cyo riyo noza kusavinga n'icyo uza gukora service waza kwereza umuntu utakumanya ninga se utakundi kintu cyo bakutana nizo errors zose but the fact that no kureba ngo people love their country nicyo kurebera abantu binje nango na ministry je yebyemero igenzere yatera mutoci bari n'ibenda kuyikrutinga abarebi b'emirumu ya government independently bataria because hati ba constitution hano bahereza ngo ni myaka no gukora paka myaka mpaka to retire which means na bakoreramu because RDC tayine sabo kubingo mukozo wa government ninga kawo anares bomba mandi reports so government mune ni rapporta abari b'emirumu ikibazo kimenyesha ngo umuntu akwatari patriotic arokora kwinaza atoga umurebe bijya kwa rampa report atoga umuntu bize nduza kwakira abandi abagana obabanye Uganda nendizi n'umwana wendizi kimwe wahurira okweto mbito kuri yo mbanda oba n'abantu kombreni ngwe mbazo mu Rwanda terimo esende zo kore mu to okubanche wala road fund eri kwebwa magombora oba ni fees zo kwenda abantu mu masomero okagera mu manifesto tugikozere twakabishika cyane na benarigana abanyegana n'umwana wendize naho uki we twigira ngo where is that achievement achievement home tubasa program koko nando no kushobora principles zito iyo mukara president anagura standard gauge yirwe kubaranje kweri kunje gukora ki ikayamba transportation n'ibindi so when transport rije kurebera ububuto buri bwite bwo mucyaro nga nabwo yose recent za district za road funds kwiza 1 billion per district baya zikije umuntu umwezi now hati wanureba umuntu wenda bigure imhanda yaki yibya imhanda ya igarizemi yo mwika for easy connection akwa Uganda je shahito we are looking into Africa we are looking into this integration itomisho tubiha because na wa producing amatega wa no itenga Katari South Sudan no itenga Katari Rwanda mission ya NRM shahiji is to transform because hati ebo muntu bukintu cyo bwahaca ubwito bwa kunuya can be handled by our local leaders. Thank you amon Max Chanana Nina Ariga ejeni government noreba abanyankore bakigabe nefumo ukarenyonye etakurira oburo ikazo muteka kwesimirana shware na ndebo mshoro ngo mu Bible rizoba actually ninkesha tukunkanza kwesa ogumwe abagarati 5 12 13 14 nagira wengi beni 14 yani etugambira
aha businge konka bakubukozesa kukora ebyabo because obusinge bingi babukozesa nk'obusinge butari na businge ati niho kuri omutari yakugambira abantu naboro wambuza school fees koze abagalati 13 nagira ngo bishemwe 5:13 ngo bishemwe muketwa ngo mugire obusinge konka obusinge obu mutabuhindura rwe kwaso yo kore ebyo kwetaga kw'emibiri yanyu kureka okunda kubageme kuherezana ibyanyu bimukora twinihangane mu iba trillion zikumi oko no kundana no kuherezana twina abana bahumire bwa school fees balance buri yiguru because banyano ngori mu office ya za manifesto na president wabo kumika omutugambire nkari yashomira mu education eri expensive nke yeye yakoze no mu rugimi oyitine so mwamite buharu wakata kuza kushoma amazina modaleta nanisha ngo mwana wanjye kantu kake kana manisa rero tugendeye hati rwanyisiriza social contract yakoze manifesto ya rwanyisiriza ikorwa nk'ibiri bene korga umukarora kawe fika ikubiri abirneta eje myaka 5 kugira ngo mu rwanyise mu manifesto bakata mu buri kimwe cyona ekirabuze mu Uganda hey never specific kuzirazi nguto manifesto ne jangu tuyakora nguto turuyihaturize hari tukororo turuyihaturize hari kore education ne jangu aitwe twahikanza kongeraho ko katingwa no kekiyo zakongeraho emhiro eshatu hata wajo tuketari 10 ejo ne etari manifesto so manifesto specific eyabanyayuganda bayikirize bakahereza president Museveni nabaye narema karuru ni specific tokugamba byone byabuze nari bitaka pozero gamba otokora research mbere tukiro rero tumanengu argument yawe iki hati kada mchunguzi wabari konsesoro wiri kozo kwena ndaka ichire I mean I don't know the best of your argument over that one mkimango abantu naboro in fact no you are wasting much time with me one ogo hakuruga kashari hariyo muntu washabire sente za PDM kwa yafo kwa kabiri bazi mu kwa mwenda akashaba sente umugenzi yafo kwa kabiri sente baza roketingo kwa mwenda so tingu manyejo PDM kayambo mfu obeka yambo uriri kashashura amazi hati ejo niye kuba ezo ni cases z'urugezi kumanyika no kimanya kada mchunguzi ngo wanyu hina bazishabire actually ntakagera no mukuzishaba ukushaba miliyoni baza kuya mu bank charges baza kuya maka uje kona ushango ryo mitwaro nkansanje abomba katungana 15 reports ziriyo nubiza kwa rwampara bingi bakazikwata baso because no chima warariro roni wazumbanga kuri yaroni hari mebe bya insurance hari mbe as a moreover what annoys me most moreover guriyo musoro gwawo goyire bakagutamuna magoba ogoyerire yo voluntarire o involuntarire because bakagushoroza chuma bagutamuna magoba gwe mutwaro bamukago bengaye yo kushashora zona ziwiri nazo miliyoni tubajikwa bakwicweka and you just bringing ngumanya ko tabiragani sa kimwe no babiragani sibyo kabikiriza ezo kacikereza amani kato barengo bank charges a miliyoni zihemu now why do you take to the banks kama leti buzu kato barengo banka za twazimu arena a miliyoni bakwimutwabishana na mukaga untubuza adishiksigana na mukaga echo chikawo myanyenga so aha bantu igana babe bashabere sente chenana na bana babazitungire zone tiyoma tuzoma tsiziba atizo urekere zikatandika bakugamba miliyoni 10 bazishara baziti 15 hati nyino ngambiro mu rukogo kumanyo wanyu kuyade nguni first district ogwaitize miliyoni magana kuzamaganana yukora ukumbuze cyo ngambe to mu rukakenshunga gwine miliyoni magana ashatu ngo kuzuma magana tuderezo 10 zindi zikaba magana
I mean, not discussing with me. Na yanataka kwenda ngo kigarukemo. Batati nyonye ndo ngambiro wanyu mu rukogwanye ko kurugamo. Kugura rwa 5 miliyoni magana shateze. Ni miliyoni gana buri financial. Yes, tu asa ko kartan kariya. Mbabasa kutani. Kartan kariya. Bonjero hana nibi. Nuko bakugenda ndazaga. Not financial, not but in the financial, let's say, Boaz, in the financial year miliyoni gana. Whereas is 10 omukotazi whereas is 5 nyinyi ndo ngambiro to mukagwitu ogunkuzarwa gwaisa miliyoni magana 3. Okay, kamukhezi. 3 financial years. Kamukhezi chokole bechindi shuwa. Kanyariye sapokamu. Burumuru kabwatinyire miliyoni igana. Zona consecutive emyaka 3. Emeruka yoni nabaka miliyoni magana 4. Emyaka 3 ejo ne kuratira. But ijo ni kanyariye. So ejo era still ejo ni selective application because ura atinyo witorwamba ura bareke so to kwata isolated case mwe yakanyariye kwata kubire kanyariye bahash abareke kwata kubire kanyariye ba nikarwangambira uriyo munyamaro karwangambira kazo yo kusiba burijo ndira ngwe karwangambira ibanda karwangambira buwezo karwangambira rwampara ndira ngwe favor what program ya government ya succeeding akanyariye tukaja mu isolated case. But it's kanyariye. No, but it's kanyariye because baretse ati wayenze kucheteche no chimangu tuine kanyariye rehabilitation center abara ejo kanyariye second na primary na eyokuza utasashule na 10 ukashumuka rwo munasare ukayiko mu university ukayika kuzumu ukamara senior 6 ngambira rwambara yari muri generi yicho manokeri owanyi kasani ngambira yari ukashomesa no rumanyi babuza ko bwa RDC ukashomesa no rumanyi ko bwa RDC ngambira gana mashimara ko washomye icyo victor renga rwoniki amon debate ne tambaje wabuchiza modere yes nani nabantu bitu tubayana program ya government yabonero ya succeeding muri kabonje tokaja mu isolated case then shobi yabo mugombore mwe rwamba kikabisha nkihanga yone program bwo kufa umugombore mwe rwamba program yona ya so atkankubuza ko mugombora umuri kagonji hatijo na isolated no atkankubuza are you being fair listen kankubuza umpira za PDM academy infrastructure deals with the loads umpira za PDM academy amashanyarazi no kimango bichwe kabiri na mukago muhanga ndibyo byina amashanyarazi PDM akarimu ezenzo kazereza kadamchunguza but ezo basically infrastructure n'amashanyarazi hati enyona gambira hibire ezina bire interested in enkutezi tuinesiterire ezo kumanya ngo Moses naza kuhinga omwana gwe aguproducing guruge bugamba guhikembarara ninga guhikie nyihanga ahibaguriza abara guproducing ngira kugira ngo adding a value nizi because enkuto is outcry yanga yona district of billion but state house just state house noza kuro yati atana makaga president yes na makaga president umwaka financial ikakosa billion runana nibiri but haruna road fund ya toshe ya hurra umwaka gumika kosa billion runana nibiri 802 zibari burize kekoza uraburize abaturikiza na kuturiya burize kekoza billion nibiri no bukade 10 so billion nibiri zo nakurura ya makago wa president ekekusinga enkuto za district ya Kasari ekusinga enkuto za district ya Rwampara omwaka mirundeti asizoberi is that being fair report ya babarani bituru mu banka minasiwe reservations za ina government one report C zo zikakorwa baye office ya prime minister yekabu abuya aburize bara iwanyu ukashanga yonanka because wabokora research ngoko wabo kukibuzo gwakakira bareke ngoko wabo kukibuzo gwakakira barubaje bareke ngoko wakibuzo gwakakira barubaje the basics za research omu database yo wagiye but research mu Uganda kadamchunguze nakimanya hati zikafuka boardroom meetings no kimanya because tuache discuss nyom forums nyingi zikafuka boardroom meetings because bwana Boaz
Uganda is a crippled dom bintu bishatu. And has been a common outcry. And obutamanya ignorance. Endwara eziwabuzo gwakabuzabuza amarwaro buri rwaro byona niko bakwandikira ngoze kugura na nubwo andakada yakugera mu enere mtekaraganisaga byona kubimara ho tuziru me I don't care tigwende bimara uri mu negative. Of course take bimara ni nchimango ejo ni process ni nchimango ejo ni nchimango ejo ni nanka is gradual konke myaka 40 echesho ngoroko gamwa kitinana mkaga fundamental change. The fundamental change basebona banyabiba eyinkumanye NRM yatiremu is kurgomu psychological torture. I mean kurgomu physical torture. Na yino bwere mere ramp etati rampant munonga ekatumu psychological torture. Nicho kureberana nankana na ubosi ombuze byateka tekirubwe obwire bwayo ijo bwerugamu ike kubuza yawe arateka tekiro ko ita hiya kuburya ukagahora ngo mutego ngo gwabagwiraro because in mangu people have been tortured beyond human repair. And is that bad science? Whether good science, whether bad science. After marriage, you can bring out stress. Na marriage Hatikuru miyebe ni marriage kabonera. Eno yenda kangira mwana waje. Abana na nabatangirire kandi nakwe nabona abari program iyi. Bueno. Mwana wanjye barema n'umushomesa ngani. Tene mishomesa niyo nkashoma amashanyarazi ngona kugukiremo. So I'm not a teacher. Oyemanyize akutari wagira politics. Oyemanyize kushoma byona. Ubundi aha manifesto ya NRA imuka kushoma rageza nezo opposition zona nazishoma nazeza. Nashanga eba ibaraganisa abanyayuganda byona bikande bimarwa mu manifesto ya Rwandisiriza. Namweni ya discussinga kuga ya tarafika ya hendra kene ya gamite narayimu ya reraganisa cyeta koze nareke koze. Ninyenda kwijita abanyayuganda. Ngo ngoro murimo gwawe NRM ekaraganisa ebintu ebirukumanywa kandi ebyeri kushikiriza okurabira ministries zitari kushana. Ninyenda baze kore clear statement. Burizo bayarahanga. Buri district heyeche kusibane yanjonge yonekwa. Obane iguro ruguto, obane irwaro, obane ishomero, mbweno bano obane bridge konga burizo bayarahanga. Heyeche kwa kirinti yekita, kwa kirinti ko. Umihanga yona. Wawaburize kibuzo otumbene bye barugamba ne bimyaka 5 yonka nari nebi yakurginyi bayona omuhistory ya Uganda owekitinza president Museveni nabatahino baza kutumbura ihangeri ihangara kari yagire wanyamuteza hatandikwaho entango ensya batandikana recovery haza buri myaka 5 wansoze kumanegera mumpoza nza kongeraho ahakiwe kinza kongeraho indijo mbiro 3 na 5 haza hatenge nituzagamba o myaka 5 tezeho myaka 3 turiyo mwaka gwa kane tikiniyo ndingo no mwaka gwa katano kongeke ntayitaraganise kugaragara amashanyarazi twagira ngo amashanyarazi kwereri Karuma tuyaba twashitse manye tugeza hato kuyokaje to nitiruka gabuze tukagera ngo tukara turyayigaha tuzahidari ninyenda mu Uganda yebuze mwana mujyamwe nguto za Uganda nicyo kizu ndetse amazima twine challenges umunguto zitiza Uganda konka burizo bahine urguto rukubana rukoro owasakushangira district kandi cyo kureba bakashema yituzara bana bakore nguto erukoro ga kabohe bakajiboneza ngo yikukire gihanga
eya cyangenyi eriko bari mu financial yendijo baza kugira ngo itayitwe kubi bonka amazamagarungu mu district ni yemwe eya kaburi kani hanga bari no bagikora so tukugiye tukandeze zitabe otkandege takoze turi specific abanya-Uganda bakashujuma ekitwaraganise kandi bagereye yenda kutandukana eshonga yamwe kuri tukaganisa abanya-Uganda umunsaguza munehuru ku rwasoboro obworo n'urwanasobwa omiringo tarukushaka muri munange ntebekine yakozesa parish movement mu nyenda kuhamza abanya-Uganda umukubaza bakaba bakiteza akajere abantu bakangana ko yanditse bakuteka tayari tukina na mugasho konkata hindi kugambara success stories za PDM parish movement mu zona zayiyorekere kandi tuzozonga twine program za government zindi ezikuretera abantu bagumaze muri Rwanda subwo namwenu ninyenda ngabanya-Uganda bakimanyi abamwene bereta boro abutakifo umuntu ninyenda ngo hata kwata gacumu abari kwihetamwe yawe atakakwere bana bayishomero abare sente ziyakoze isemu kushoppinga abare sente zaturana risa abana be abare sente ziyashafira yishomero abare sente ziyabaragurize abare sente ziyaguze ribyo kujwara yazigita zona na yakushana n'umukamo so nabo okwe tumoro na kikiri psychology kumu ubwo the question is Rwanda siwe can you imagine now kusiba tarakora basino bari so one onda kutunga ezo kinana nina aharigan yubara kubaraganise ngo bariyarwa soboro ka government hati wenka korabe no yebuzo tizishike buzo tinyokurwa umwaka gutandika n'ubwaka nyonko ziriki aka wako mana bitomwita etakusoro oteye cyokoze nanye tegereza tokaga murego kuzo murundi kada harimo ukorera cyane yes karishurisho wa government yatugera mu buri mwaka sente trillions 10 muziboromya nenga ruziri then manifesto umuntu asibye kati nana hati sente ziriya zo zikabe zikoze ikiko zitakuriwe well hati nyenda ngukimanye karishurisho wa government omyaka eshatu hati izo micuruzwa 10 iziri rwestakoze hata no mu rwego karishurisho wa government owatego government yitweje nungi okutera toki ayitagenda hati kwihakorege statement wamanya abantu abakwatswe n'abatanakisibwe sente zo kuzugaba nanye tegereza abantu ko mu rumo gwe bagamba ni billion 3 trillion emwe na billion za ukasti kikugamba washanga ngo harwa obuhenga hengere ayi resources za Uganda zikora oriyo government yiterwanisiriza erukunde y'umushana oweteiro akatera etocha kajya twonka hafuti bakahatsena hate kitokachi no ngono bwo mwigoro tokabiha aka itoba ry'umunsi uteka kugenda ry'umunsi kambere cyane akakonka bwana Boaz karaganza abanya-Uganda mu Uganda neja kumenya usingi buri tweka cya Uganda nubwo aba batahiri bakugezeho kushisha kakashika kunga buri tweka cya Uganda kintu usingi nanye ndigeze so hati first clarification no ejo ni character assassination no ejo ni character assassination bwana Boaz tihine akushisha obusinge actually abanyangore nibacefu munungi ngo mushwezi wakubate cyayi cyatera ejo niyo koraje mu kibinde cyane ito wita successful ejo tekora nani impendera no kugira ngo abanya-Uganda bitwabaraganise obusinge sofa obusinge wana rukana cyenda bitanu ahirika now turatwaraganise amashanyarazi gari mu gagabo turatwaraganise amashomero kare ishomero rikingire yokora rero ngo wanye mugombora yani habe kizimbe kibombekera primary 1 none ndigeza umanye mu party ya kinana ni nazigeze kugaba kandi akatari kake akatakibeta kataregeka ebitaka kirizibwo mu manifesto yi buri mwaka nani yawagire interest agenda gironda gishoma umyaka yegere bitwatsigaza ntije kubishikiriza
egi assessment convoluted in some way abo kuba mbatoreka ikintu kirungi cy'ibite bikoze konkushanga outcry ha ground y'amani kugira ngo NRM karaganza ki munonga bwele bikozire konke haba mahenjara bikwetenga korwa mismatch era in your view. Bueno Boaz unabire yo MP3 nira mnongo nkaba ndi excited aho kwa nkaba ntangiye kwandikisa akacumu. I love that. Narga karamu Ukano cha mchero. na zaka chumu kachichi chamani tuno raka chumu tukakomaka kuondoka kempari ikaramu bajitamwaka Osharaho bajitamwaka akafuriji batamaka utamwaka ukangwe karamu tabura so hata na graduating na zaka chumu kina kafurikizo ka biki wakatasha hatu nakatasha hatu ngore ibintu byanje master abikebera nakacumu kakutukura mwene bintu byona bimbonerera buruwe cheberwa red hati nsiyo wire na kizo wire mutawo yengushi hati nkechi wachikora no chimanya tobani wa chebera hati mfuna kacumu kakutukura ndandika kwechebera wakati kiyaje ketani ya master yaje tana okate ndandika kwechebera nechebera mbwenu sometimes tatakuya babari yumka atari haduka rubindi hati yija mushanga kumwirisizo ajya ngende ibitabo byanje nanda kuberambra kurebe binkora yishomero hati nshuma ngone bitabonka bibiri hareba tiki leta share master aza kwetegereza tikeji echebire kigwiri koka munsi echo master wachebire tego tata kweli amheru ntaka ntininye mbicebiri zo nichubo so sat NRM ne yechebera rugo buzubu NRM ne kwataka chubu yechebere chisirete bere leta results ekora distinctions na nabashomesa kandi niyo kandidati tekateki wor kandidati kandi uriki uriye kizamini niwe kuza kwa results warangirira mumpicire ninye basingire so atenarem ejo nenshobe echa kabiri koko buri yabuginyi oshemerire kugamba ngo ubuginyi bwanura ni chairman w'ubugenyi na numutayi w'ubugenyi wakireba so kubara mukozire bitu birurumye no mari wa NRM na biramisho tinyo wenkomba kakadana ratekide abane nkomba nyo we na biramisho kumara mukozire bintu birungi mwikireza abantu abamukorire babadebeze exactly buri kirekire mwe nata kwechebera no clarifying ati bogatu bona bija kawawunda ki bishop obatire mshangwa akajaki tinkwamya ngo atu kunganurwa kurasara kijana bibuli tubijana manifesto no cyane manifesto era himugire tubijana manifesto no bakamabayo hati oteka tekor bishop naro mwahure oriyo noza kuburira njiri wereka cyenyini agamagingo bibuli yawe mye nangwa shito kwata chumuruzo arakanda katabu akafite kam program za chaki za bwase bwira nangwa shito jira chumuruzo abashati bijana na bibuli tabijana za buri tabijana chumuruzo bijagamba manifesto unganyonko wa NRM na biramisho nyowe manifesto ni janayo mbwenye ndakubuze bibuzo byanje bigufu deretere abo ekini ikirizano nakadamu cyunguze abikwate na security ihanga kugira ubutebeka nyo nivuga ayina yendera ekiro ihangwe biki aho ni insima government ya Rwanda zanye mwaje hacenda ni 5 yo ni higana yuti n'umukono gamwa max ko kuzikora max za ungeranta aho president Museveni mha distinction 1 enguto highways
gute nyigenda nyigendo za highways zezo niyo muha C3 aine credit C3 mweno aho pasenti ni bana mta agati ya nshanju na nshanju nitano arigana imhanda main ejiji kurga boda kuzaboda cyo amashanyarazi extension y'amashanyarazi ni muhanga C5 umushagereze habwo kuba mu kibuga cyanjye ari mu kikondo cy'amashanyarazi nicyo kumuhera kugira ngo nyuni yenta banze ndo nyuni yenta kwenda kujaki nyuni yenta kwenda gakosa akwa nyundi engineer tingwa sa kutegeza amashanyarazi agakurga jinje kandi ni manyaga izuba igari so yinkosa solar itinkosa hydro konko mu kibuga cyanjye ari mu kikondo cy'amashanyarazi no mu waya wakwatonga geriki bigakutera wenye tinga kosa abo kuba nyine ruzuru zanje tinkwenda kuza kutegeza amashanyarazi gajinja kandi nyina gahiye kandi manyo baga harvesting wareba amizi marungi okukanyisa amizi marungi agerezeho umushije agerezeho okwiyaho kujangu amizi mwene koko wita bakatayo taps ngatandika kwija shaha 12 shayi shatu dereke kama 20 amizi mye agone gwagerezeho agerezeho abo kwa bato buto bakabatakare bage tap abserwaje baheta kakora hariho tap bataho emyaka yahwire konkati ushuti gakaburira kimwe konka sometimes inshange ebidomara byingi nakera karum kashishi we echawota wazaika shaisha tureke kama 20 kidomara cyawo nukiwota cyakitakagira mizi mwene agezeho akwa abantu barebere tapu konka mizi tegazeki tugari obutare watambura mutawuni matawuna gagamani hata ngambara central market original na nawe gitensa ya kampana kasero central market ureba jombekire katare kombekirwaka obusigirira ubwazabwizi bwera kiba cyakorora mu bishayi za rubindi bacyakorora mu binaka bagira poroti rubindi harakatare twine parking akarubindi ko kafuirira kimwe umushija aho umbukwate no butare na wandegeya kapara waza wandegeya na foot putro na rukaya obutare bugombekirwe government egerezeho munonga kutondera haba make emyanya yo kugera ki emyanya yo korra so aha butare mazima tinyine ki tinyine shonga abakozi ba government bataro civil servants nkamahe babongize ki umushara bakaba takukira no abashobesa bo bintu busabwo kwishari onka musirikare yajya ngo kwishanga juri mutene na basakwishanga babushu nari bamuhaniki nayo bankabisi hatkanda urebera kimwe bitu byajaki so kwebongiye batakatetira aha musirikare go wahansi munonga bakamongeza akashara nyoni ntekateka ngo icyo kizire ki icyo kirungi kikira ko musirikare arihe byarukora ite bitabyaki tarakora now hate ikibuzo cyanje ayina atandikira no kujya ebe bintu ebe bikozwe mu gisange iki n'ibyo nyuma town honde nabo cyo kuna ndebo manifesto introduction yo kana kuza koma manifesto nareba creating jobs and wealth jike number 1 mbweni mwaba kutureba owazira abana naro ni mukuru we narabarumuna nyindo tugambira hato wanyo kuwabire batine mu mukwe bare bashatu hata batungire mirimo banga ninga batine banga hata yantayizo ubujinyi hata wari definition yo murumo bacho hata yantayizachi definition yo murumo nego meriyemwe akako nebe taryemwe abakutugambira mu mutonde hemirimo twakutwira abana babo mu government rero bakagambira mu mutonde hemirimo yanyu ino mwana kwekozesa so finally abakusiyo matugambira ngutuze kutonde hemirimo yitu hariho ino mwana kwekozesa abawo bona mbakoro mu government rimwe babajyanga ubuzene muze kuteka bivati butere sene wachetegereza na delivering
namba ya kane delivering education and health obwegese naki nango bwegese bw'abana bashoma konka fees yahiguruka damucyunguzi. That's true. Fees nchiza bambe mpayo just a minute amana umuchenzi ya no chenture byabana no muchenzi weni mwe mujya kujya ngo yongere acereka damucyunguzi tabaragizire ngo iryatu ako yabo yone gireta no katwabazaraye kibaro urra katwabazaraye kibaro na Boaz cinta kuzagaruka mu ko nkiriyo bwire twashanga ngo President Museveni akwijara ko mu Rwanda cyane na mukaga fize yabirohero ho bwirogwe twagikompenge n'iyerizo no mu ishwa kahanisa sentence z'abanyayuganda ko mu Rwanda na mushanga twashanga ngo miliyoni 2 eza bakushashura ntare school miliyoni 2 twashanga ngo muzenyima izakari zikazi miliyoni 2.83 twayebuza miliyoni 2.83 hariho wabazokora akazi twaro mu ishomero ntare school unaza kushashura fize na ibyamagara nyo kasoka tera karuru 2021 owit fees z'abantu bashato ibyamagara ntabwo icyo gihunkanya umukawita najya Museveni ibyamagara biterereze mu manifesto abantu basa no kumbi ngo mukambasa ku ntomo Museveni ndakuya warufu bafire itonyo kitu bikumanya cyangwa bafuyi tubisirwa accident kandi bona bagwiro marwaro barwire bazo marwaro kandi bona bagwiro marwaro no kireba umwaka itiki cya covid ndizo isirwa mutuma ekushembayo protecting life and property oko witu in the last one month entezi bibere omuseruzi ishatu zira hansi kumenezi hatu wano gabira abantu ngo wabajangu bakore mnonga fo ekamodo koko kicherezo mushuma bakakori yangwe umushuma katware ciro no bano yamba abantu na nono basera wache tegereza akantu ko kakushembere kimwe se wechitines ensuring justice and equity. Nejo wachireta. No manyo ndroya. Utoche rwanje no koti. Nejo wachireta. Abantu bashanga akota bakuba egwe munechi urwo rugo toche rwanje. Imba nakira gahi omuri toche. Nza kusora. Now justice. Hatloreba ekiryo mu rubuga ibintu yatingwera kugamba utingwera gamba bituga umukoti ibikinke ibyo byitingwera kugamba. Abako nyine imanga batabakuriye bituga umukoti abingi tabara baramuzi. Nabakoze ba koti konka batari baramuzi mamba beheraki abaramuzi konke cyamane kingamba hati kutetu ine justice umuntu nashitamaye to muramuzi argaza Kenya yiba yumtahiwe amureta musyaha amvuna n'urubanja ahacyaraje cyakumanya constitutional court kacibinga constitutional court ekabinga section 119 akawayiro G akawayiro H yajangwe iyo section R unconstitutional narand void narand void ngukana bona ba civilians bona abatwirwa mu court zeki nyamahe abe mushango yawe takacwirwe trial zone zirije zo musifo court atabasha bargane imbundu zabo bazikikiye omushango bamukwata nembundu ngushana ngo yayidese ndezakize bicuri ngushana kote mashu amareta bamutuntu mahinde beragira umwiya ko loye ndagira kwa baga mecwe sipure mukoti kwa government yazuri kayagizire ngo eki constitution court yacomo kibe cyemereyeho gukora bakagucwa rya rogo bakagucwa rya ati ubutire kisacho muri zairo ngwen hati let me tell you omuntu wena ari kujinjira rebirejuru nubigaruka bigira ki itident mangu judgment kwa kujitwa ko kora judgment omukoti nuko kubukoze rapiro ubwo mushango gwara abahugu aho wasinga ejo judgment niyo kora super mukote ejo kini cyo yacwiremo aha kugira ngo ebi yacwirwa mu hansi birinze gukora state of execution, state of what? Exactly. State of execution in your constitutional court orders. That's breach of the constitution. But wait a bit. First of all, there is no execution in constitutional court. Do you know why?
abo ntakugira execution constitutional court abwo kuba constitutional court nekora declarations tekwereza orders ziri enforceable ngo baze kuzimplementing yo nekora declarations hati yimukanka ikajya ngo iri iteka rifire parliament cye habura akakwate n'iki cyo rino gamba nanye ndakubuza ito tukaraganza ngo hari abaho okucomanja omukutagwera rwaju no mukutebeka abantu ni nyenda kubuze ororoyi no sibo mukoti no ikereza mu backlog nare mishango yabere eruho emingi bagitwire sagara tukamanya ngo abantu batungere obuherezo bo nari eyongi mbere yo mu high court Kampala arwa kabiri mu high court family division bayadijani ngo mushango baguteka cyo banza cyo kwa mwenda 2025 ugwanje babe bagute 2015 byo kwa mukaga no 10 nabyo kwa mushanju 2025 ntinga hanga ndunze korereza narare bisoto kandi wamuteko ko yona bagukorera bagusya okwakana wachetegereza so backlog hatu wajetegereza agataho za daire ziji wait therefore yo takanye mshangweti otkonkate yongere nyo kindu ko kindu azeba bitera ayo kuma isanzwijire na iwa wata ubugenyi ukaraba kushitamisa kuri kandi RDC to kumanya ngo abantu entayizo bugenyi zazuri nyingi na boazi kada ncheze pendere na shaba kada ncheze pendere so tinkwenda ngo iki kintu cha Supreme Court master of execution first of all iki kintu ekiwagamba nyutinga churaga konko wakigabi akakubiye abwo kuba constitutional court kero kwenda kuhereza any orders eziri executable ekora reference umushango iguteka mu high court bani yakora banzo bani yakora specific orders eziri enforceable yo constitutional court ne vulnerable jiro ekugambira ekiraje kikwenda ekikurubata constitution erekera hati ekagira kandi ekora declarations tekwereza orders yo constitutional court ekagira ngwitekere bakwatireho besiye na mugenzi we the 10 days akaruka bazuguruka ngeri iteka nerenda constitution ngukandi trial zone ababona bakutwara mu court y'ikinyamahe ingwe court y'ikinyamahe egenderiye kurete mice omahe basivient bashime kuzayo kandi bona bakutwayingira omukote ni yemwe ngwezo trials zifire nkana judgment bakuza kurabyamo nazo zifire kokati urukoze sabese no government twinibiri nindega dengwa haya ba diversion ite twaraganise umukereza abantu gushiki okuca emanja omburinganiza umukitongore cy'abaramuzi heine binge bikose government ekozere ngo kongera inama y'abaramuzi ngo kubongera imishara ngo gukora harutongore bya DPP's office bakabongera mwe namba bakabongera imishara kuri ngo batse abantu buhereza ngo kwigura za koti gamba ko tumasho ateke cya ko tumasho cyari kugamba eti ya particular individual etukumangu tutegereze final verdict there verdict kai bakujya mu court information no no kuvunana freedom of speech and the aho kugamba cyo kujya mutumananuka n'ubwo wingi ezense zitura zibikire bahamwe zitakucira kugamba afurika izamuke igisenari yagiro muri Israel na Gaza ukashanga ngo bakabatega za bombo masuga cyo burako kuna mota shwize kinega in that very time it becomes a very big problem ahabwirwa kuza kushoboza gishora cyinshi so muri government yenaremo ni simu of freedom of speech umuntu akexpressinga that feeling haza kahura yabaje and the government need to use the money and that's the strategy of the program therefore na ngenda ko clarifyinga kintu cha mwana wanjye amoni nangone yitu ya Africa icyo kugira ngo NRM anayihandikira ansi garike yicire government ruling itu no Uganda shaje NRM government ihanga turukwiruka no kurekana yuka government ko tukutekaho manifesto keje na banta gabanye n'abagikuziri
abiki abo mu kibine cyitwe cyena ariko ko professor Kamunga icyo ntabwo ekira kwedingwa mu Moses yarahangana timu mu kucara kutegura program y'injingo government ni yemwe etaho abo kuza kurebuza another department ekahangaho office ya manifesto implementation office president's office isitabo order y'urudinga ngaho umwami ibabaza Kamugira Fred former chairman wa minister that one where become requested by Wilson Bashasha. Oh, that's right. Yes. The minister with Kamungu. So those are the people about the variables program so one was a max naba in the forum erukureba ekikoze so tokaba no wakuba no in opposition na okashaka kazendo mizera byatwanyisa umucucu actually ncheza ngoja hakantukati omulyeji manifesto week etakabeereho buri kitongore ekiri omu district nibakyereza task y'okugamba ebikozerwe n'ebitakakozerwe kandi tiimu erimu na RDC n'abandi bakareberezi bagarambura kurengwa ekyakozwe kitakakozerwe nabwe kwa iso na yeye ne task yayo kureba tibajya mu kikozerwe na kikozerwe nicyo bareba hakabe ya rukiko rwa Apex minister ka presenting ati nkozereke ati tukozereke neki president agaba yatungire from other sources atkashekana yamu kikozere kandi kakachaka hakano yamu cyashika so tweke baracunka erukozerwe ne bana manywa na hibiri ebitakozerwe ne bana manywa kandi babitereho so umutero karasa program ndabanye Uganda tukoze naremo ayishitweta anonymous abantu yabana bamanya bashaka kushobora kutabiriza NRM te attachingiri just a welfare y'abanyarwanda yo it has done magnanimous achievements especially in Africa because one whatever the same government is signing a free trade treaty in Africa kushanga ngo nibendangu tugire akatari kamwe ka Africa and it is only Mzee championing unification of Africa okubicha East Africa tuje kuzaguza myaka 45 since batari ku championinga mu government yezitu za NRM 25 years since 1980 1890 something there. Now one whatever obwiro kwa itwarji yoko nituzandu champion in East Africa take kahariya obwiro bwa colonial time abashija bariyo bizire tukashanga Uganda tujyo mu kingdoms ukashanga ukareba na GDP y'ubwiro ukareba na markets zitu ukagaruka ukareba how far NRM has tremendous really okweli nejiza kushoroza muhabeho akatari kamwe mu Africa mu East Africa na Africa yona so the magnanimous achievements NRM tikomere hanu yaho kahanta y'abanta bakuri bakuba hati omuhinji for example arukwinga nk'ebicu naza kushanga umuntu akuza kumugora ibicuru muri mbaruma barabache na itenga katare ko kuteka bitiga he no mu NRM birimo manifesto okumekinga shwangu ebitari bw'abantu ninga sehinga byo bihato ngo butari vese ndanye ndakwitegereza twakwata manifesto twashoma kimwaki mwene max kinana ni nariga niteka si kubiri nje no kurenga abo kuba ababa imbabara aba office ya manifesto implementation I think waza kuiha yona area district is back on compiling reports 94% assessment mwamu here because now office ya prime minister niyo college assessment but ile assessment ikora mu local governments bimumbe kwa mbenda kuba mu heads ba departments mu district ndabenda reports ndabenda accounts ku balancing umenda local revenue kuba machishuye ba cancer wegombo nari executive kwarambuye y'amarwaro n'amashumu reports is not necessary kujya mu activities ukakora how do you trust that assessment ni manisi chene kigaburamu ayo mtokaza program chora kugambira like now we see NRM
practically ni kiza kizindi eziba burukanya bamatugamba ngo isi nyone yasimba well noreba mu rating ingaso rankings tipsha kwa hinde for example ngo witumbara jigane kimanya one of the rank za road fund za Jira district ba cancer bakabana na chairman wabo kandi kubira ki first district umuyankurumu atokagaruka topasa kujovutinga nisinjiro ninga sira bwejo na handa kufura watirist bor bageze kukozesa jesente zabo so rating itekasha nikiri atacino no rank isinjiro nensere mempunji nensere mukabirazi nyingi abukuru bwo ku Rwanda bundi biza bahungira ba Kongo bazana tubari so rating tokabasa kwate jesere mukempunji nenganda nyingi nabantu abamu okagererentengana nambara ninga sana na areas ezindi because kuriya irinti bakusinikire mpunzi n'ubaka yes n'ubaka education yagera ko kake ndemore kwa jamon yes ato mu rating ejo washanga mu isi ba heads of department bar to kugerageza na district ahibe ine ba acting ubonka nanye tegereza acting na abasaksi banakora umurimo ko gwa substantive ugwa civil nakora konka kimwe bana bagendera bana benda ngo habe ari substantive head of department tumuka mu deploying aho nanyetegereza so araho kushanga some districts ushanga umurimo bwana uza kutwarwa mucunguzi konga abo kugira ngo ugategereze umwana wo harehereza atubanga bwado batayizinga nanyetegereza hatebyo bikirungu umusoso yari gugati kumayisa ngo re acting tasibire nakora hata nanyezero nabumwe nyisaba kutureba ngo ibintu bitana ino kubuta assessment ino kwetana manifesto week rather manifesto program yo manifesto negera tukaturaganise ekintu eki amashomero atanu mu district wanye naro mu region mwe tukoze hanga bashanga umurimo kukozerwaho nka anagayo ndeke ari tutaka week atoshanga ejo assessment yokushanga ngo kandi kingwa wamburiza ngo hati tukiriya cyane n'itanu natizishye yajya muzirinde n'injizana nawo kurga buri bakora assessment kukerizo hari project za government zile complete Visa tenderanye n'aba cyamone za program aha rating hari yakantu twachaka tuchara ku sasa na munonga kari muri mbara site yanyu isinjiro yo kugamba ni yo koresa interviews na no kwa advertising ni mu yambara Robin Service Commission. Service Commission yambara site the whole city. Site yo. You know Service Commission and ningira wa mayangwa ho bisinjiro hati ya zezi. Ari ya ko na rwampa. Yes, you do vision there at least. So, when we tell the program, Iranga and our switches ya ito channel some general monitoring turi umukurebuza kureba program yona ya manifesto come 2026 abantu bagaragaza mu bwemezi depending on the achievements azitize kubatwiriza abantu amoni hold a minute kada y'isumbuye zikemo kumara be mukoze manifesto y'ibudisa abje gacanana na benarigana Dena karuka kwika ukuza kukwata nagaragara namana za kuteboho okushoti cyagoranye na wayi n'abantu abanyegana twakusimana hirabo abanyegana n'abasima rega mbagande harebe mbere bajya muri hano rukuzo gwakana abanyeganda aba complaining aba specific nabone bamanywa kandi nitwa bweri konga abanyeganda bengi baraduze n'ibikore ibintu byabo kandi bintu businde kandi bashemerimo nicyo kurebera wana rakomanye kusima kwa public yitegereza umukaro amon iwara ababihaye ubusha umanye ngo abantu bakushiye tingire kimaze ngo batorere shongora bari yabwe shongora cya twabategere babato obara reka kandi tukace Bruce Time tumweto kigofira nawe ari kamwe yanagera konka mu position banda tota kwenda tabura bivugo bya watwona tumukurebe kuzo government amon obara mnonga mbona umuzaburi yanshanje na mwenda mushororo gwakana agira ngo ari bataye bitundukire kijumo abatwe hingurize no batshekera kandi batugaye
abanyankore binefu muno bagira abanyankore no binefu muno bagira ngo kifa mutima enjere yo nesa utumucyara yari kitandatu byame onebichwe kama 10 na sure is it feasible and reasonable onebichwe kama 10 na by'abanyaganda bari below poverty line just $2.5 noza ku expandinga katare ka kensi yone oyina abanyaganda baguruza amataka o education ere expensive bakatwara abana amataka bakagamaraho no bashekera ngo eka modo isingira imwe amukanka example yese nesingo muri ko government yes financial years bakujiha amashomeri 17 ga said schools hata iyo na drop ne mu yomushenyi unanita fari na rimwe kuko babuza ngo bakama bamataka bakanga ebiteurizi bya government mukabiri ya mwabagana nk'abantu so no tugambira ngo muri yo mukora because nkamnywani wanje mwese kuyabagambira actually tina tiwo mwese wachikozere wenka yonoja ngo wachizuka kuwa birotandika kwanditsa kacumu omayotate nanye muzee wanje akari yomusomesa so inayimye tiking onkani nompiwa na actually nganta kagera na piece but no excitement yokwechera kubanga wabichebera sharanyo the difference was ikanat kubera ndyo muri yo mukora yo mpereza amsa ari yo mu AC navuga urukutotera kutera China emodoka ya kuvuga mpego nte kutera China na shechero wakagari na shechero wakagara yo gwire bitoke nguru kuturuboniri because we notera no rabo AC or no AC iwo stamo mu boardroom no kora report mpitiro kuna shangayo because to me ngokutu echabire ecyanemise kwagira president Museveni nkumibiri na 1996 I was an education student I mean a political education student actually 96 akati ne manifesto ngweriyo yona orwengo tkarabasa mtarumpire mumpeka texesi songa kategaya nka musega azuri kabare mayro no gambira bakabare ngo bakwesi songa kategana musega njengo gumshija anasakubate umuramwari yakuguruga okare I could not support him actually katumanate mana political education because listen bwana Boaz bwana ati bwana Boaz tika muhajira antikweta kumuhajira because obanferwa ebyo ne byawo because ni mwabariyo actually nababariyo ebinje nebache yaguze everything ameno nkembuzi so tine kumajira kunda amaje no abinja bariyo nabo nibe yaguze ameno nkembuzi abwe mbere bakurabama because ntwikirizana ngo mwese yajangwa kaferwa abantu be bashatu omwirwaro actually I've been in the hospital of recent with all my OBs and OGs uramanya with all my OBs and OGs ichamano kukabawaza akakuchebera fine echo ni nsima kungaya heza nakwandikira rero turi ya Nabiru kuburwa na Panado in a national referral kandi kana jango cyo natsimu baticho consultancy no ishashoro ukamiche nabwo na wenda na ari munywani wenda no mika kunkati kwenda kumchanya aha now ezezi bakasinga the past regimes actually vis-a-vis this kuba stamire baresho ngazo ishatezera nagambira obworo butamanya na nanaka obworo butamanya na nenwa bakabagezo ku Rwanda munywani wanje nasimo businye bitabo businye mukabutorotora ngai actually one time kakigambo mu program nijo omwanya taki kumere mwagira mu kibera mukarwana yeshagame yimwayatsere teka wa yovariyo ngo abanyeganda batunga imirembe yabo kandi ko leta kawayo nabo mutugambire shagame yimukubanza tujiba donating tujibagaririza kungamire muri kuri yanga muri kutumurye byananga ruturix zanyu manyare tukozire because take an example boleche ogu ya leto Obshenyi road wasanga twine ekina cha with arc omutawuni okangambira highway
tukushoma no kimanya ono ko kibuzo ko kimakinga bakaba kubuza the best orukuto orutu warisita kutunga hemere akushemererwaho omuyanga ekeri kasese mbarra road konkati jirebe yona waza kawanya bucere ikigambo cyabo ikindi kirahari na isolated case you fine omutsite bari omusite deno musite sate bawazi bari ate bawazi wimuko kwijasho tukashangwa inengo nanteka ngupante abonire emyegemure ekatera Spain na n'umugaga kana so na mkaterwa Spain mkaterwa umwegemure Tokuchimangaho aravuga ngo obonizigije gahatera miyakaje urwo bati bakatereza and for information urwo bonizgatera kimanisa ngo bateye kosa ubwira bande batekwe twara kure ngo hamwe na setting kadeba azaka kwetwa necho wanyu koga na nyamufumura yawe ayo kutahira Moses abanyarwanda ibi bintu bitegereza kurugwa uwo ukandegi ati nomanya aba movement munonga kwa kweza gambration cha in fact no kujangu unangu ibintu tubyine experience ngutuberebere tugye tukawo dito kuturi part of the other group je yabinji iyo kugenda ikikunga mushenyi ahubwo umuntu nayimuka matiza uje amazama kagagija konko kishuka kiriye cyorebere nyimwazi uje kamaze nido kace uskamba nido kace abashaba tatera saba nyewe government ya Rwanda I want to admit neshitize nyima icyo nyenda kutucha admitting neshitahweze nyima cyero barema kitero mungara konka eba kuturaganisa ngo nibyo bakuza gukora nande binje bagamba ngo bakozere cyane yabe kuba hitari yecu eba kugira ngo bakozere binji tubikozere kandi eba kuturaganisa nabyo tubitegeze byajya ki byabo romwe koko netera amahoro gebekebi egarara nerare berabre neki eberabe nakimwe kubikwa akanyunyumura kachoy eriye ryata konkerta kwatwa ngagari yago muyaga amahuru go muyaga negara n'ubwa ko mwaka gwe guma so enaremu I love that omucyari cha enaremu narmu nkashatu genshaki ni 18 go muyaga security abwo ko ba manifesto yanyu eriya kugira ngo eriya hani njina nanjye ngino mu nokire ubwo ijere manifesto abwo yo movement munonga kada nakiza ko wa movement I respect him for that and my brother ubwo mwana no wa movement wa kare akari mobilizer cy'ibyo atuno mureba rya patriotism na yesa abantu kundi hangari wakireba konka noba kugamba bwona hareba ko imisaho ki amisho mwinke cyo debate ito antugamba ya besije nano ije tumwene cyo kugamba abwenji banzo rinde nuza kugira ubwire bwa kada nuza kugira ubwire bwa Boaz yasinchira umushango ugwa kabazuguruka yes nubwo 2016 kabazuguruka kote kajangwa constitutional court petition unkote z'ikinyama hitishimwe ko nizihoze saki basiviriye Westin so winyidoro no mana azana mnonge byo butegeki kusinga ibyibirajyo kugani inchi I recognize that yes the chief justice konkagari yamazima Westin so winyidoro nazana mnonge byo butegeki kusinga ibyibirajyo yashitamo Westin so winyidoro nabandi bajangwa twataho stay of execution of court orders ngo iki kibarabye mu constitution iki yakora kibe kizeki chemeri icyo banza cyabyona icyo kiri strange abo kwato basa kugira ngo wayemereza execution kimesa ngo judgment kwe bagimpa ngiyo niza giganyurwa muri imfuna ki
ibi nabi ni inshirira hata wazo mukote yigure kebereza kote ejo ne manyisa ngo mbe ni inshirira ibe bazingu ntunje mbe ndeke kugira ki kubitunga ntegereza urubaje urundo rukuza kurugura kujurra hata yo constitutional court taro yagire ngo atungeki owindoro wakana yemereza ki cyakabiri wait buzima ni mukiriza kimwe barete kizamwabye bini musinga abwo kuba ni musinga chief justice abwo kuba akakoresho be akabisiridinga kote kagera ngo abantu abine mishango umukoto masho etaka twirwe erege ejo ora no mtariro goda bakagerezo banzuni oda bakagerezo wara executing bakagerezo wara kuza kugishikiriza yo constitution kote kajya ngo ije mishango iriyo mu cyamo banzuni ndeko kikakiri okuyaho nyikiriza submitting because there is a little more I want to show you, then you can make an argument hati we owinyidoro n'abagenzi be ekibakozire at that time kakuri yo facilitating contempt of court bakayamba okoti yamahe okujoga constitutional court byaciremo was contempt bakana ba facilitating ko court neza government court neza chaka neza government now number 2 boys ejo judgment ni 2016 since then we have had more judgment tugira judgment sizindi nyine wibira iyo kubanza ne ya Amoni Captain Amoni byargaba na nabandi vasa satone geno akatabaze ku 2015 konko mushango baguce 2022 nehereza semera orders nkaza buri ezo yabahiro mu gwakabazuguruka ni jankoti y'ikinyamahe era muri enshonga zamahe zemicwe mibi ekoma rastri ogwa nyiro hakanda kashangwa umara nyine yo constitutional petition endijo ya semuju versus atone general constitutional petition number ya kana gune 2018 bija bagwicwa 2023 nuguhereza semera orders now itito mbere juru bahereza ori katugire ngo state of execution ya wechinso winyidoro ngo ikabishikiri tiri kuzibira is orders akweze nezabwanyima tinfuta bazar banza rwanje ncheza kursinga ujyo togwa amono guyatabaze imyaka 10 nyima gukemereze cyawo kandi ukakemeza ntakatabaze so therefore kutukwika justice and equity uburinganiza no kucwa manja z'uburyo bible ne kweta kucwa manja z'uburyo hatoye ngo abantu batunga uburinganiza kugira ibigombe bibarmu hati bitsara nk'ibyamini niko afasinguye ko batangara ubuheju najya mpige mu ngari y'ebizo byayo umuzi yahiguru hati nikizana kadamshunguzi umuzi obusinge umuhanga we onka ikintu kinakindi cyubona handika umunyabwejo icyo kwitezana kare cyo wakera ubutete hizina onka mawita hizina wanogamba ngo kadamjunguzi we aradisi akapenda koti zikora so ngwakiri kunaza kansa brand wamanya ngo tukureka twaza kolisa Nicolas Wakagonji cyakatire hizina ko yanabi obare kutorera kakoze lekike mwe bizo muzika tendere program Vincent ukigambo cyo kusibira tugende mutwe para sa program niwe nyenda kusima bamwe abantu abagiriyo bakoreka ubumanzi bwo kwatara ihanga yabo no baramusobesa ibintu bya patriotism na mindset change ambere umubere nitamburo umuferezande ubiraho uruto very young man called Oscar Masco is trying to initiate
bitumenya ko bisenge nageze aho kuwereka ibimenyetso babasha gukora esente babiho kandi ziravasinga buri buryo so ubwo abantu nk'abo twapimwe abantu abo tubasha kubona bamanyihanga ari kuza bakakwatara ko gavumenti n'icyo girongo cyo kwemera nacyo nanye uko mu Uganda ko mu Nyakamongi have interests political interests areas zitezo twe na kukwatara ko gavumenti tukaribanga service delivery zindi ari bitu come nonda ko simba wakanza perhaps nayo chance yiza imbasa kutwara konka ekikuru okuranga obwebembezi wagira abantu bakumanya kusongesha bakaba. Thank you. Amon. Oweri Munonga moderator mimi nashemerwa kuba na lawyer asa yagamba binja constitution wakati ko ya kashatu ya constitution egira ngo omuntu wena yahenda constitution murwanise buringero so mweno yana abandi abayabindi ntekateka nke ya lawyer nimbeta turwanise government ya NRM tugiyeho akwa constitution negero batera mbere no busingi. Thank you. Kore kichizubu ati ko yite kushobora ngati mwasinde kamuseve na karagaho hata ntaza ko bisi cyane kuba yagendera ko musinde ka constitution naho yatera birekire so ntwa ne eleving ni basa kutomeza ni hangariho Moses twenere program nyowe ngo twiro muri Uganda nkorebe kugenda mu misho ni ntana ukake na Amoni on strategy hata noreba Amoni Museveni na president yasia ijimyaka yone takanise twagaruka mu batoka zayiga mushati ya Twitter mutinkazayo no mutere byondo bigaruka byondo byayuma byaragara mushati ya Twitter yatereka mwenye mumukore ibindi byona konka mutakagire bitekateko byo kumurwanisa by force abo bataka barwanise bake kwara kutere kiboko ni umutere ndije konke byo kwato mutwe mbereke agent ekateka na ninshaba abo kugira ngo turinde ubusinge manyi nayitwayika bantu mwe mwarebaga amahanga gari bisoka nemvuyero yo wajimagirira ngo bagire tanka mazimagara ngantuza kuba babi nabwe cyo mushamurike tumugumisereze nyo ni manya we nakunda bamwete cyamani utamwesere mwembogo numwangana nabwe myoka hanikana yereza nakaroka kwa tonja kamuhabo ko nimenye cyakunda atatu nyangaraza ona nashiyangaraza ubura ikamushaho umure batumwe mugumisereze tugendo misho tutakagari ko mbinyima nabashabamune jobo na producer mwicheze ngabeshi dembeze kada ahendere mutakatuya ikiranye nagambira kada Moses kiyagambira Moses akagera ngo Dr. Besigye kubagari amazima ngo abenandagure inyoni ezo kutera President Museveni kumwita Besigye nakoresho gwako emyaka 5 Besigye hakanise Museveni waye nebiyoma biyone kwasa kwito mundu konka Museveni takisere Besigye ngwana mu myaka 5 umuntu we yatakwise yo bwinshi ndakumwita mugwabana na mukaga n'ufakira Besigye ngwiki cyo kutekateka kwita Museveni muneshobi kandi no bwineze mwena atakigeze niyo message nyine nakugambira ntakagamba ni ma you would be happy well but that's ekirunja keri if it is true so keri mu if kada hende kinede kigamuyonga nyowe ebibya kotumashona bekinta bigiramu nimango umuntu wanda kurwanisa government yarwanisa z'urukoze mbundu nabakutwara hembundu zishoborererwa icyo that's the only simple comment I can have kongo bukiryo mukoto butegereza amazima na biyona nyonye we shall patiently wait nyenda kwamza abanyarwanda ngo everyone says yaraganise biliyoni bikorwa kandi je muziba mu bikorwa nambe no kacekake mwana wanje twiga yagamba kintu cyemermo hata batanga project babayumbeka nk'cyoma cy'umwana ya factory ikaemployinga abantu kikumi ije nemero to kugira kinyonani yera uturiya nahandika kandi kiko bahamza umbe twaraganise ebitakashikirire umuriyo wo twatsigaza imwaka kumwe kintu neza kwikirizwa kandi ebine bikiri challenge aho yihanga byona nabo tuje kuberaganisa umushume kwija nabo mutagiri mwewe no wabare kada mchunguzi Geoffrey okutaye mukashishaka webare umukuru Vincent amuruze debekine kutaye mukashishaka
umwami Amon Rubarema okutaya kurugara mbara obare mwese mwagaba intuga yakashara kutaya tera kwibaza mwe n'abatureba tugenda kwibaza technical team job n'umwari ya kamera n'abandi Boaz Romkaguru tugarike turebane isabitire kwisha ebiti biteekateko bya TVG kureka nebya